روحي حبه في المنام إليك رغم كل قربى سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نهدينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Fitria dari SMA Negeri 1 Malang. Selamat datang hadirin yang kami hormati di festival Maron ini merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Probolinggo yang ditunjuk oleh dinas untuk menjalankan program Double Press, dan ini adalah tahun yang pertama bagi SMA Negeri 1 Malang. Jalan Rizal Mayu. Harganya jual lumpia Semarang. Harganya 3.001. Baik, di kus 4 jualan untuk roti yang harganya 7.001. Kira-kira apa saja nih Kak? Isinya itu ada wortel, terus bawang putih, sama daging, tepung maizena, tepung tapioka kanji itu, terus bumbunya juga ada kue lebaran yang cantik-cantik. Kurang lebih itu 6 jam ya Pak. Untuk 5 set. Ibu mau bertanya, gimana menurut Ibu tentang Festival Ramadan SMA Negeri 1 Maron? Festival SMA Negeri 1 Maron ini ternyata wow dan keren, dan ternyata anak-anak SMA sudah bisa semampu ini ya untuk menampilkan festival dengan produk-produk yang luar biasa. Wah, terima kasih Bu atas pendapatnya. فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Ada yang 100, ada yang 50.000. Ya Kakak, ya, hari raya. Ya, jadi kalau nggak usah ribet-ribet buat kue guys. Sudah juga ada kue salju teman-teman. Ayo mampir di sini. Terus cilok ayam suwir dan kue lebaran. I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار
السلام